sini, ikatanato ng usawa na sa qualifying number. Honorable Danilo Q. Labong, papabisa rin usawa schooled. Ang Kaypan Elementary School, ni Madam Lady Andy Mosot. Oo, kasi kinalabit ako eh. Once more, kinalabit kasi ako. Ayan, Honorable Danilo Q. Labong, and Lady Andy Mosot. Dr. Lestro. Magtatanong na wisis tawag dyan ang lagang tugon para sa bawang sabi ko tawag pamasa sinulang nakarto hanggang ikay ay tinungapi ko tawaran pamasa Bila aku anak orang pikul aku sampai sepikul pikul Honorable Danilo Labong and Miss Lady Ann Buhon mo. So thank you. Sige, pagsaray kita na tanan. Pagsaray kita na tanan.